Shubor nakaslem jong unongsan hima. Satang prabanay tam baka election siya kayong dorbar tawaan ka jila, kansalong, henday katbanang mi kisngi, kajingerong yami nakaway ka sengsan pertay siya kaway pan, kalanang jur. Nakaliang Vice President ka United Democratic Party uba Alan Tri Dakar, habak ren siya kipatba nong kersyan, haka jingelang priang sobha, ya uba Remington Pingrop, uloong badai ka UDP, kabala tray bor ba bha haka por balong menteri rang ba uba iki mawlong. Ulay thuru badai haka por jong uniu nong yalam barat ba, ka UDP baka sorkar pedeng kala ay ka sernot baka jila kadai kaway nakiba, pentray kam bahay kiskim sorkar pedeng. Ulay thuru badai ha kapor jong uni urang ba babun ki jing persyang ban ganti yo kayo kakot jong kajela badru ban penbet yo put usam kalayan. Ulay thu badai ha kapor jong ba ike maulong ba kasorkar kala priang maniakren ban penbet yo put usam bad kajela asam. Bantay ki jakasa jong ki basyong hathem motor badru dei ha kapor jong uni urang ba bakinong rep ki yo jing yaram ha kaba kani kasorkar bamentaru kaphai khmat badno senyang syaki. Nakaliang uba Dakar ula kentui gipat ba baro ban kersyan puraya kaseng UDP bakin la bantray bah kumbakili akipor ki bamenshwa. Patla banyo uso kumbayo ini kendiat benai balala. Kena ibapa sakmatam idai na thain nong gendong. Iway na mayrang badmen kani na mau prang. Hato umi kini kimdei kita idak isin ibarsang mi berpeni yangi ba lada ni IT yeulakam sensar ha kali kaseng lajong kaseng traili dan bun ki kijingkela kiberang ap kumang yapi nga pinda kemau hagisnan kibeladat Benda kungga UDP ngiyo kesokar bernilang hi. Presiden beningkong jongi ba ikil maulong bangkuai hedua beblay. Upunya ya kejela ha kelemti kebadai hadu ba kesokar India ke ai kusnam ya kejela Meghalaya ba kadai kejela ke pabiangtam ha ka pelut pensat bat kejingken jing dia. Best financially managed state ha isnam hat kendai spa kendai hopra terter hadu arja ba opri Scotland do bolong finance minister atau kopo layo ya kusnam best finance minister negeri India ini kita kisien gibantung kemau yang i ba ha UDP dan kinong yalam ibala ban yalam hakalenti kebapi pat mangang ya anglo susu dewa ike morong uba produk halor ka mati jong ga UDP ban declare yau snem jong kinongrat ban ngayu yung menteri ramba bamenta bawa budin ya kani gajing produk semi petugas skim banyarap di kinongrat hakeleng kebenta jong gejela kebangitit kung kata ka fokus halengi pai syajing pendek you put you sam kejela asam what klet dewa ike molong bat uperkula mahanta hakaar huar terik upenai Desember sedang arhajar laya soy soskular menpentai no yakishnong ibasyong ipat kasih hara sya kejela Meghalaya ha kibadaha kapo block 1 block 2 andai susi ba kapor tengka jong kaseng kongres santu kapor telah pengkiwin ya ibabun balang bat penha ya kesorkar jomba ike maulong haipor balingkot ibasisnan duna Dr. Don Kuparroy Chief Minister bat Presiden ba ar jong UDP udeng Chief Minister baningkong ubalit hiyo jat dakamet lade halang pi hadin kejinge ki kejinge umsnam mentakan ikakamnya kajapu badai kejinglet jong Dr. Don hamti halang pi bawanra ya kesurok ya ke school bat kayo hamti halang pi ban ham scam kita kipu kisam jong kani ka
jela kejongi. Habis ada berkatan motor, tadi ke sarkar bayalam coba iki maulong ke belah tahu iki kota, nebenta itu kinong tray municipal ban kerja anu iki datem yang maulong. Hendai solusi bahagia klaim sarkar klaim yo menpendak dia takam, bat masongu yung menteri lang ba jokani ke sarkar ko bangyadan lang menta ba yakini ki la budin bin bobin pat kermen sem bakin sapoy siya kabenta kabanyo penbedlut kung bangi ang lut baro sedang genti hato kamladeng por ba ani kejela kabiit jongi sensyar no banyo kasakri badala da ani kaseng UDP lebih yang gumno na hato arfu lain ndai su ban aila di kiwe hindai ya ke UDP ikun mau bahapat ba pi ke don hangi lada pi let pai selaki yin isam bandra ya kani kubor pesampu sedang kenti ngilakot kerata keladai kebenta kebangin simti hino yung lakam sensat om ban aiwai ha keseng ha kiseng di baper ibawan nasabar kejela namar tanihi kan pen wanra ia kata kejingkermen kebeskem ba punurlong yang kijing angnut upat babun balang babun pun senam ban pun wandur ya kani kejela kumba mapi mangangi angnut boro sikata ila simti bankit banba ban penbu penpen ban pen sawa ya kani kapom om tang hangi hapo maupun ro konstituensi andai hakabri punya utrap bat gilom garohi boro kowe mai kublei iba tibok berang isong kenor ibla putin nanti ya kani kaseng hakipor ba kay gandu irai dam bat kajingyay minut bat kajingyay siya kajungi bat kinong yakit ya ba kajungi kelapan penwandur bat urlong ya kani kasi magalong menta yang pelaya du ngilong bajulong ni nadu kipor mensua namari ba reming idei uwei ramba wasmutu ya kata dor jong jing kemau ya laka jong ketenrai karena ini ikindiat singi hapo senong juai idon isamla kibai kawe kejing ruai hapo kejing lang ke UDP ke baong kum ni watlet ya laka tenrai yo pisu kelalong tang kidak wai kabumut haba pimklet yang kajong ketenrai tanong rin ko baskem ko baga UDP gayan pilong tang kidak wai ibususya pendon kam bat ngeladat pendon kam lasusya bret hakani kelemat nasuday dan pensay sa pibiyang sa jisil namar haki meeting kibakam swa menba ipadu reming nang don bangi ada pensay kani umpat tangman sa kemau kajing per apa den ini kiseng na bithor kibangi ong akaktin ng way the National Party bat ke parti kejungi ke parti Trawi ke parti Riulung kalong tangkat ni simkia bat kit bat ba ya ke son jong upai benriu u badai nong song snong hapo uput usam jong gani kejela jongi palat dia kata mintre Henry ini iseng kiba wan rithor iseng kiba kung mga ong kikot ki National Party ki kidon
kajingang nut bandon benta haman kejela jom kani kari India kabahe kabakraw day nakatakadaw bangilong kumbalong benta kumni ateng balong bantun kamsya susu ngapin yawandur hakalong iyin haba ukpa ubadon kaway galok batikun bat ukpa babun lok bonkhon original party galong tik tu ukpa ubapek bet tik tangi kaying la jong katba national party kilong kung ukpa babun kilong ying kilong sem bawat nakalok try uhap bandekat kendiat nswat ibentai badai hok kajongki ban penbiang syakini kiwai matrai bilai hagini kipor belalen kiseng kibawan na syabar dikaki national party kihap bansay ya kajingdon jingam kajongki kebanang ni banra syagi jela syawai ban persyang ban ya job sahang turu hendra ini kung ke UDP idon bet kejing angnut tik tang lebenta ipat dan riu ibadan hapo uput usang jom kepri nyau terak bat haridom garu ngindan AA palat ya hata bat day kani kebayalam nanti yang degi pau snem ngadu usnem kat kendai spa andrew po baseng ya di APHLC kaseng kabay kun banwanra ini kejela kabai kejongi